Ila so video lang nali tumhan ki wan pila bang kela son lo rong sar mate gambra tumhan isse birta ki mesina wan pig lo ko pi birta ki mema la bang nali tum la so video long se ang ton penalam nili nan than pachini poniko nali tum la so YouTube channel subscribe pelang bole subscribe ko la pen video nali tum share poningon nani non pathiek pen rong sar mate gambra sa tum afan ko pi birta ki mema la so puthak le pathiek pen la so video long lang pononang la pen che than pononang Tang non pathek ben chetan polonang rong sarmate gambara tumhan kopia berta kimisi da kapiklang pon ba kipi pon ma la soputhakle nani tum da theklongsi la da ketok gambara mate pradhan salary hike in Assam gambara mate rong sartum a salary non paba thupo pusi dak update bange kipi pon bate kelong pon lo la hello berta kimela bangke si kon an si non kipi pon ji ba kape bat pon ji kuman tu pen si salary kelong thuji la so details non ali tumpanan than pachini po la pen monthly honorarium story for Gambora's village headman in Assam la pen ali tum theklong ji kidam tang October before October 2020 la bangkel sono all Gamboras receive 6,500 per month la pen kidam tang ho la 2000 October aprang 2020 labang so aprang labang ke kelong pon salary labang ke 6,500 anse per month long pon iklo lapen puthor la son thak October nang lethulo 2020 aninkan 2020 aninkan lapen hola so puthor dak salary pa bat pon thulo 9,000 an alang litum long pon iklo lapen la son thak Nola January 2025 anta 9,000 ansi dak kipi pon lang mate kelong pon lang nali tum dak technology forest village Gamboras were board on par with the revenue village Gamboras receiving rest 9,000 monthly lapen lason dak July non July la July 10 malamanta ala ansi long pon lo lapen July 10 ahot si labang so salary pabat po bangki Assam government ahin pen dak pang dak pon lo na tum dak thek pon longji Assam cabinet approved a hike in honorarium to rest 14,000 month for all Gamboras including forest village. This hike becomes effective from October 1 2025 lapen ke damtang hot labang ke 6,500 silong pon bom lo lapen 6,500 pendet si 9,000 an salary pipon lo lapen non la bangke la soning kan non la October chiklo pen bangke 14,000 an alang litum salary dak long pon ikpo mate dorma la bangke long pon ikpo na so na tak labang so salary ka se thapon ji la bangke non ke bangji la October chiklo pensi tarik si pensi la 14,000 salary la bangke long pon ikpo lapen summary table nali tum dak thek ponong che time period lapen monthly honorarium before October la bangke nali tum thek long je 2020 aningkan 6,500 lason ata da October 2020 December an la bangke 9,000 an pabat ponlo pi ponlo lapen January pen September 2025 an bangke 9,000 an se dola lapen 1st October 2025 pen bangke lang litum salary dak 14,000 an long pon ikpo jolalo lapen the honorarium is fixed monthly amount not a salary in the conventional government pay scale so sentimental prati dim big news network lai long se la so update bangke long lo lapen la sonde dali la bang so update la bangke ake hai Himanto Biswa Sharma hin bes tami kaning jepon do asinale tum na so videos tami non nili nali tum hana piklang ponik po na piklang kle aprang nali tum puthot dak salary kilong ponji la bang so salary la bang kenali tum dak thek polong po 14,000 an silong ponji la pen kilong ponji adet la bang ke non ki bang ji October tarik si pensi long ponik po la se labang sa video ko mane rong sarba Gambara tumjong si lang long pulotang te nalitum labang so salary kape bat pen ko an sinalitum ningarong ma arong rema la pen mema haino ma
lata nalitum labang so video comment box along togra nalitum than pechinik tha lapen video nalitum share ponik tha lapenon pathek pen la ke hai Himanto Biswa Sharma pen kaning jepon alam the labangle arjuponang lapen lang ponthun আজি কেবিনেটে 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ গাঁও প্ৰধানসকলৰ দৰমহা ৯,০০০ টকাৰ পৰা ১৪,০০০ লৈকে বৃদ্ধি কৰিছে ১৪,০০০ so from 9,000 to 14,000 এটো আমাৰ গাঁও প্ৰধান বা গাঁও বুঢ়া তেওঁলোকৰ দৰমহা ৯,০০০ পৰা ১৪,০০০ হ'ব আৰু যিসকল গাঁও বুঢ়া ফৰেষ্ট ভিলেজত আছে তেওঁলোকেও এই বৰ্ধিত দৰমহাটোৰ সুযোগ লাভ কৰিব lapenalitum thekponlong ekpo video long kela Himanto Biswa Sharma hin kaning jepon alam the sistame lapen lahela pini la gambra mate ro sar toman update akimi mate ninkarong meme update ki 1p labangke nationalitum la so video labangke share ikon karbiang lo rasta me pachinik nang lapen palangik nang lapen la sonson update mate la sonson a video nalitum kai ke lang long verji afan pura labang so YouTube channel labangke nalitum subscribe ikon lapen hala bell urgence tami duji hodak tami nalitum berpon iklegon Asipinia video la bangke pathek pen nilina ke 1p la bangke la ancholo la sidomi thagme kadukawe karbichis 2.0 YouTube channel long kelangara duana panstami nilin pen kardom